Avuga you need to make am this unity because love is the only thing. Kwaba kuryo kujaguza hishomero rya Weldon School Mbarara ngayima yabeje bakoze bibuze byo kibina cya mukaga kushikira higuru. Impangare Faith na gashana wayija bebembire kandi ogu yatunga ubonera 17 mu mashomo ga science, biology, chemistry na mathematics kandi abandi banabija bino ubonera 18 naba ba science. Orukoranka director w'ishomere Rizam Mugabe yashobora nshongere tirabeje ba Weldon School bagumana bakora kurungi buri mwaka. Results omwana yija bebembire ari mwana w'umwishi yaranga percent yija ine results points 19 mu BCM. Konka nabana bana abija bamukulatire bena 18 points, then at least 58 of the students have 10 aggregates and above. Sima Ruhanga abo tukore cyo atukora batahibita tukuratire koraje bakakamani bakategesa ngo burishimwenche basika twashoma mnonga tukehayo burishimwenche basika kandi twakuba promising umwako gukwiza ntuza gukora ikicire cyabe kibakora. Weldon semerirwa munonga kureba nka results zituze yongera buri mwaka ngahateje vutu tureba sciences zayongera kusi abana kusinga byo sciences umwana wo mushiki byaranga fortunate yatwora ikintu cyo muhendo yatwora points 19 aze kizire kuturetera twaguma tuyongera gukora ki icyo kubaza no kutereza imico y'abana abana imico yabetebekene kumutuma bona gwaza kushoma twagaruka twataho ukwatanisa je n'abazire bitu kumanturizana ntaburana. Weldon School kakora kurunje buze by'ikibina cya kana kandi ogwaba guryo mu rwa kana gukuratine barukora kurunje mu by'ikibina cya mukaga ahabeje bamashomo ga science bija bebembira abandi. Not all schools are doing this today. Abandi bari mu misery science, but we thank God Weldon to be jubilating again. So it is that one that Chidawe Abga TV West and Alogias Byamukama.